मसलपुर फरायसालिमाया बावैनो सरकारि महराव गनायथि मोनसिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। मसलपुर फरायसालिमायाव थाखो खथा लुफुंनो दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननायजों लोगोसेनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। बिटिआर सरकारनि नोजोराव गोग्लैनानै बाक्सा जिल्लानि मसलपुर फरायसालिमायाव 1 कोटी रांनि बाजेटजों गोदानै थाखो खथा लुफुंजानो थांगासिनो। मख'नो गोनांदि मसलपुर फरायसालिमानि बे गोदान थाखो खथाखौ लुफुंनायाव बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय 1 कोटी रां होनाय जादों। दिनै फुंबिलिनि समाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों मसलपुर फरायसालिमानि गोरायुं आरो फोरोंगिरिफोरनि नुजाथिनायाव प्रमद बर'आ गोदानै थाखो खथा लुफुंनांगौनि थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसननायजों लोगोसेनो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होयो। কাৰণে মসলপুৰ কলেজত আমি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন লে কৰিছোঁ কাউন্সিলৰ আমাৰ ফাণ্ডেদি। মসলপুৰ কলেজখন বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কলেজ হয়। এই অঞ্চলত হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে একমাত্ৰ এইটো ইনষ্টিটিউশ্যন। চ' ইয়াৰ যিখিনি প্ৰব্লেমছ আছে সেইটো আমি যোৱা বছৰৰ পৰাই আমাৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু তেখেতসকলৰ ষ্টাফৰ লগত কথা পাতি আহিছিলোঁ আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গেপটো প্ৰথমতে আমি পূৰা কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই বছৰত আমি প্ৰায় 21খন কলেজত যোৱা 22-23ত 21খন কলেজত 1 কোটিকৈ টকা দিছিলোঁ আমি আৰু সকলো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাবলৈ আগবাঢ়ি আছে। আৰু মসলপুৰ কলেজত আজি ক্লাছৰুমৰ কাৰণে আধাৰশিলা স্থাপন হ'ল। এই বিল্ডিংটো G+1 তেখেতসকলে কৰি ল'ব আৰু মই ইয়াত দেখিছোঁ আগৰ সময়ৰ হাফডান বিল্ডিং আছে। চ' সেই বিল্ডিংটো পূৰা কৰাৰ কাৰণে আৰু 1 কোটি টকা মই ইয়াত দিম, আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি দিম। চ' 2 কোটি টকা মসলপুৰ কলেজে পাই যাব আৰু যিটো মানে আমাৰ লাইব্ৰেৰী আৰু টিচাৰ কমন ৰুম ইয়াৰ কাৰণেও মই এটা প্ৰপ'জেল তেখেতসকলৰ পৰা বিচাৰিম। কাৰণ ষ্টুডেণ্টবিলাকে এতিয়া কি আছে নিজৰ কলেজত অকল টেক্সট বুক নপঢ়ি পেলাই টেক্সট বুকৰ লগতে পাছ কৰিবলৈ যিটো কোৰ্চ পঢ়িব লাগে ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন কেৰিয়াৰৰ কথা কলেজত থাকিয়ে চিন্তা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে লাইব্ৰেৰীবিলাক আমি অলপ লাহেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, অলপ ডিজিটাইজ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমবিলাকো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কলেজখন ভেঞ্চাৰ হৈ আছে, মই আশা কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে কলেজখন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব আৰু এই অঞ্চলৰ যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে হায়াৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সেইটো অনুভৱ কৰি আমি অসম চৰকাৰৰ লগত এইটো কামটো বহুত স্পীডত আগবঢ়াই আছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ সোনকালে এইটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈ যাব। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियन आरो रेडियोलॉजी टेक्निशियन्स कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।